buri imbunda Ukraine isaba hari imbunda badashobora kuyiha bazi ko bibe mu imbunda bakarasa Moscow bazi ko bashiraho nabo kuko ni puissance nucléaire bari imbere ya puissance nucléaire namakuru yarabivuze ngira ngo minsi abantu bayobora isi so banyabwenge ntabwo bambwira ko makuru yabuze ubwenge mu Bufaransa turumode d'accord rero biriya bintu bakora abapoliticiens ntuzabasaba ubwenge bwinshi ariko nayo mpamvu abaperezida bagira abajyanama bona ko bazi ko nabo bajya inama ntabwo ikute njyewe ntazi ubwenge sinjya kuzana abajyanama bandusha ubwenge ntabwo abafaransa benshi bakundira imyitwarire ya Macron yo gutumwa na Amerika bashaka kwereka Macron ko ajya inyuma ya Amerika kandi mubeshya itanamukunda ndagusuje kandi ndagushimiye gukurikiza Ukwezi TV uri mu bice bitandukanye by'u Rwanda cyangwa se by'amahanga haba hafi y'u Rwanda cyangwa se mu bihugu bya kure mwese mutwereka yuko mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu by'umwihariko nsuhuje abakurikira kandi bakunda ibiganiro tugira na Dr. Rusa bamaze iminsi badusaba ko twakomeza ibiganiro nkuko twakunze kubikora mu bihe byatambutse n'ubundi turagarutse kugira ngo tuganire twagiye tuganira kenshi ku bihano Uburusiya bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi hari uburyo yagiye bigaragaza uyu munsi hari uburyo Perezida Putin abona biriya bihano yavuze ati ibihano by'uburengerazuba birimo busaze kandi ntabwo byigeze bitekerezwaho Perezida w'Uburusiya yavuze ko ibihano ibihugu byo muri Europe ndetse n'Amerika byafatiye Uburusiya nyuma ya kiriya gitero cyo muri Ukraine ngo abona ingaruka zihari cyangwa se zagaragaye cyane ku bihugu byo mu Burayi ibyo bintu soko kwihagararaho Dr. Murakoze cyane ntabwo ari kwihagararaho ubundi biriya bihano babifata ntabwo bari bazi yuko Uburusiya bwamana n'amezi abiri kubera nicyo gihugu cya mbere ku isi cyafatiye ibihano byinshi ariko nkuko nababwiye bariya abantu bikanga imbaraga gusumba abandi bazi yuko ari no batekereza gusumba abandi ntabwo bigeze batekereza ko Putin yiteguye Putin iriya ntambara yiteguye kuva muri 2007 muri ya conference ya Munich hamwe yababwiraga ati icyo mushaka turakizi hari niba yatangiye gutegura intambara kuko yaravuze niba musubiza n'ijambo na rimwe yatangiye gutegura intambara kandi mwibukije ibintu mutamenye cyane Chine yaramufashije bafatanije na Chine bagura ziriya zahabu bari kumwe n'Ubushinwa bari bafite gahunda yo kugira ngo idolari rigwe ku idolari gendera ku kinyoma kuva muri 71 kubijya agaciro k'ifaranga ni zahabu abika amafaranga menshi yari mufite mu 600 miliyari noneho bamufatira ibihano birengagije Amerika yo kuko Amerika ni nkayo iri ku ruhembe rw'iriya ntambara Amerika ntabwo bigera ingaruka cyane ariko abanyaburayi kubera nabo basa n'abari kolonize nta independence bafite bagendeye kuri Amerika ribareba ibibazo bazahura nabyo uyu munsi biriya bihano byateye ingaruka i Burayi cyane kubera gaz na petrol ni vital ni ibintu byawe utashobora kureka none se bagize n'undi baretse kubigura ariko barabigura amafaranga menshi parapura babiguraga bagiye kugira transaction kuvunja amayero mu maruble na Afrika ikibazo ifite niko iyo twimporta hanze tudafite ifaranga riri convertible turinda guhindura nka gatatu urahindura mu manyafranga yo muri Afrika ubwo nshatse nabo nk'amanyarwanda uhindure no mu y'abahandi mu madolari ujye kugura mu mayuan urabyumva kubera Chine ni nkayo atelier du monde abanyaburayi bari ko baragura gaz na petrol bibahenze ku giciro cyo hejuru noneho igihe bafataga ibihano byinshi hariho ibihugu nyine byanze kwigura mu Burusiya koko Chine yaguze petrol y'Uburusiya bakayigura muri End yaguze petrol y'Uburusiya End kabiri icuruzi Burayi urabyumva ukuntu bimeze abanyaburayi kugira ngo batagura petrol y'Uburusiya bakayigura mu Buhindi bimwe no kubwira ubwo se umva bakoze iki
ariko ntibigeze bayireka. Noneho igituma ibyo atari ukwihagararaho, hari nk'ibihugu byagaragaje ko bishaka kuva muri Union Européenne. Ejo bundi ibitariza bayavuyemo, yego bitariza bavuye muri zone euro, muri zone euro izaba yavuyemo. Perezida Putin abivuga yavuze ko ibihano ngo byangiza kurushaho ubukungu bw'ababifashe. So yari mu nama mpuzamahanga ngarukamwaka y'ubukungu yari mu mujyi wa St Petersburg. Putin yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhomba arenga miliyari 400 z'amadolari y'Amerika kubera ibihano bafatiye Uburusiya. So yavuze ko gutakaza agaciro k'ifaranga birimo kwiyongera mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, kandi ko inyungu ya nyayo y'abaturage b'i Burayi ziri kwirengagizwa. Ariko hano ashaka gusobanura ko imibereho y'abanyaburayi, igiciro cy'ubuzima ku banyaburayi bisigaye bagowe no kubaho byirengagijwe, kandi byose byabaye kubera ibihano byafatiwe Burusiya. Nibyo byakubwira, nibyo nabo erega si Putin bivuga, nabo barayivuga, nuko bareba politiciens batabivuga, ariko société civile zirabivuga cyane. None se niba inflation yageze ku 8% ya euro, niya dore kagera ku 8%, igihugu inflation nimuzi ukuntu ari ikintu kibi cyane muri ekonomi. Inflation c'est un phénomène économique très dangereux ku buryo mwagomba gushyira imbaraga zo kwirwanya. Noneho barayirwanya gute? Nakubwiye ko bayirwanya bazamura amataux d'intérêt. Barayirwanya gute? Barazamura ifaranga y'agaciro k'ifaranga, se barabishobora nta production. Ntabwo iyi ntambara izagira consequence ku Burusiya gusa, izagira consequence kuri ya bihugu. Nawe ntagaragaza yuko kuko na banki nkuru mu Burusiya igaragaza ko habayeho nabyo ntiyabura ibyabura, ariko akagaragaza ko Uburayi bwo bwashegeshwe, ariko no ku baturage ku giti cyabo bikaba byarazambye. Hano yabaye nk'uko muza no ku bihugu bya Afurika, nubwo atabivuze mu magambo yeruye, yavuze yuko nyine hari ubwoba bwatewe n'amakuba, isi ifite ubwoba bw'uko ibura ry'ibiribwa ryakomeza kwiyongera. Ariko yavuze ko Uburusiya bushobora kongera cyane umubare w'ibinyampeke n'ifumbire byoherezwa mu mahanga. Hano iyo urebye ubona atavuga ko azabyohereza nk'Uburusiya gusa, azabyohereza akurikije yifashishije n'igihugu cyitwa Ukraine, nabwo ngo amaze kumera nk'ufite mu biganza igice kinini cyacyo. Hano rero Perezida Putin yavuze yuko bashobora kongeraho toni miliyoni 50 ku binyampeke basanzwe bohereza mu mahanga. Uzi ko Ukraine n'Uburusiya bafatanyije bani bo mbere bohereza cyangwa se batanga ibinyampeke byinshi ku isi. Bo bambere cyane n'Uburusiya cyangwa n'Ukraine. Ariko bikaba bimaze igihe nyine bitorezwa kubera ko hari ibyagotewe muri stoke ku byambo by'iriya nyanja y'umukara Black Sea. So ariko rero Perezida Putin ati tugiye kuzakora uko dushoboye byoherezwe mu mahanga ku bwinshi. Nibyoherezwa bashaka kuzahura ubukungu, ariko nanone bashaka no gufasha ibihugu bindi bitafatiye ibihano. Ntibishobora kubangamira ibihugu byo mu Burayi byari byashatse yuko ibyo biribwa bizafatirwa aho ngaho, ariko bakabyigika ku Burusiya yuko aribwo bwicishije isi inzara. N'ubundi intambara, ukuri kw'intambara kumenyekana irangiye. Kuri kw'intambara kumenyekana irangiye, kuko n'ibibi byayo byose bijya ku watsinzwe, naho byaba byakozwe n'uwatsinze. Byo Uburusiya kongera umubare munini w'ingano biroroshye cyane, abitajya muri Ukraine. Ifite territoire nini, nta gihugu kingana n'Uburusiya ku isi. Ngira ngo murazi superficie y'Uburusiya uko ingana. Uburusiya buruta u Rwanda inshuro 654. Bashobora guhingira isi yose, kandi population yose nini. Nubona ko shinenze ingano nyinshi, nyinshi bazi konsoma kuko nabo ni benshi. Ariko Uburusiya ntabwo butuwe. Na Ethiopia irusha abaturage, na Nigeria na Ethiopia irusha abaturage. Ifite miliyoni 146 gusa. Bashobora kweza ingano bagabura isi yose.
na Ukraine itarimo. Donc rero bashobora kugira ingano zikwira hose no muri Afurika, uretse ko jewe sibyo nifuriza Afurika. Kuba Afurika yakoherezwa ibiribwa biri mu byo utifuza kabisa, nabyo ndifuza, simbyifuriza Afurika. Utsimbaye kukuba Afurika nibanze cyane, nibanze ibyumve, yumve ko idakeneye abandi, yumve ko ibyo byose ikenera iwabo bifite, ikibuze ari kimwe gusa, ibuze autonomy, ibuze independence, ibuze urukundo, ibuze gushyira hamwe, nta kindi. Ariko kandi habaho no gutekereza ku by'iyi ntambara ndetse n'igihe izarangirira, umuntu akareba ku byo abayiteje bari kuvuga. Umuyobozi wa OTAN waravuga ati bihugu bigize OTAN mukomeze gushyigikira Ukraine uko mushoboye, kuko iyi ntambara ntabwo izamara igihe gito, izamara imyaka myinshi. Ni ibintu byo kwizerwa cyangwa nuko wenda kumva ko intambara izamara imyaka myinshi bivugwa n'umuyobozi wa OTAN? Wabyemera gute? Umuyobozi wa OTAN se ni iki? Atera intambara igize yashira nta cyazi. Ubundi muri gahunda yabo ni guerre d'usure, ko bari bazi ko adashobora gutsinda Burusiya uko ariko kose. Ni guerre d'usure, cyumse cyo bita guerre d'usure. Ni intambara yo kunaniza abantu. Ariko kuvuga ngo izamara igihe kirekire ntabyo bazi. Ibi yabivuze na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson, nawe amaze igihe yabivuze ko oya bavuga bimwe, si bamwe se. Bavuga bimwe nuko umwe batanze undi, ariko babyumvikanyeho. Ariko kandi ngo umwanzuro kw'intambara nuko bafatanya kohereza Ukraine imfashanyo y'intwaro no gufasha ubundi bwa gisirikare byatuma Ukraine ibasha kwirwanaho ikaba yatsinda intambara. Ibyo se igihe batabikoze barabikora, ariko barabona yuko nta nicyo biriko biratanga. Intambara igiye kumara amezi 4, sibyo? Ntibarapusa n'umunsi n'umwe Abarusiya. Nawe perezida wa Ukraine avuga ngo bafashe 20%, bari hafi gufata icya kabiri, niba atari 47%. Bariya rero bavuga ngo intambara izamara igihe kiri, ntabyo bazi. No muri Afghanistan bagiye ntabwo bari bazi ko zamara imyaka 20, ntabyo bari bazi. No muri Vietnam bagiye ntabwo bari bazi ko zamara imyaka 20. Gusa uyu muyobozi wa OTAN anemera yuko hari imibereho cyangwa se n'uruka biri intambara iri kubageraho, kuko yaravuze ati nubwo ikiguzi cy'intambara kiri hejuru, atari gusa kuba turi gutanga ubufasha bituma ibihugu byacu bitanga ubushobozi nyine kagakoreshejwe ibindi mu ntambara, atariko ati n'ibiciro by'ibitoro n'ibiribwa birimo kuzamukana ku baturage bacu, ati sibyo gusa tugomba kureba, ariko tugomba no kureba tukavuga tuti kuba igihugu Ukraine cyaratewe nabyo birababaje, bityo tugatanga inkunga tutizigamye kugira ngo Ukraine ibashe kwirwana. Bo ibyo tujye tumenya bari abantu. Kubona igihugu cya Ukraine birabaje, suvuga ko ari cyo kibabaje, cyo cyatewe cyonyine. Icyo gihugu cya Ukraine cyatewe gusumba ibindi. Wazi cyatewe gusumba Libya, cyatewe gusumba Iraq, cyatewe gusumba Afghanistan, cyatewe gusumba Vietnam. Bajye bavugisha ukuri, avuga ati birababaje kuba Uburusiya bukiri hariya. Nuko ibyo bavuga umenye icyo bashaka kuvuga. Kuvuga ngo kubahombeshaho nari amamiliyari y'amadolari bamaze gutanga n'intwaro zose, sibyo? Ariko arava mu misoro y'abaturage ibyo byose. Niba Amerika yonyine imaze gutanga 60 miliyari $, ubwo na amafaranga makeya mu gihugu kirimo ubu noneho ubushomeri bwazamutse, hari inflation, ibintu birahenda, ibyo byose ni igihombo kiriya ntambara. Ariko nubwo izi ntwaro bivugwa kenshi, Ukraine ivuga ko Uburayi na Amerika bayemereye intwaro nyinshi, ariko izimaze kuyigeraho ari nkeya. Ikavuga iti dukeneye intwaro za rutura kurushaho kugira ngo tubashe gukomeza kwihagararaho. Rega narakubwiye bari abantu iyo bajya gufasha igihugu ari intwaro bagiha, ari amafaranga, ni ibintu babijitiza mbere kandi bajya babirenza kuko babyumvikanyeho n'amasena yabo na parlement. Noneho bagenda bazitanga buke buke, iyo zishize barahagarika. Kuki batazitangira rimwe? Oya mu ntambara ni babitangira rimwe, ushobora kuzitangira rimwe umwanzi akazi detruiza. Bari ko barwana n'Uburusiya bazi ko barusha imbaraga,
bashobora kuzanira rimwe bakazitwika bazitanga buke buke bakareba ukuntu bari bararwana ariko iyo zishize barahagarika iyo zishira barabwira ati mwumvikane ubu ni ukuba ko bakizifite barabona yuko nta n'umusaruro bitanga ariko de façon Uburusiya buracyarwana buracyadepansa Mwene magambo hari gukoreshwa intwaro za Amerika iz'Ubwongereza iz'ibihugu bitandukanye ariko ku ruhande rw'Abarusiya bagakoresha intwaro zabo gusa kandi buriya mu ntugire ngo bose bafite imbunda nyinshi mu Bufaransa nibwo bwa mbere abakabiri n'Abadage Ubwongereza simbubara Abongereza na Amerika numva rero ariko se uko kuba Uburusiya umugambi nkuko bidutangarije ubushize nkuko na Minisitiri w'Ingabo wa Amerika yabivuze umugambi ni kugira ngo Uburusiya bukomeze butakaze imbaraga militairement et économiquement. So mu buryo bwa gisirikare Uburusiya buri gukoresha imbunda zabwo ariko abandi barakoresha imbunda z'ibihugu bitandukanye z'ibihugu 30 hanyuma mu buryo ubwo tuvuga bwa gisirikare turajya no mu buryo bukungu dépenses zose z'intambara Ukraine ntiri kuzishakamo ziratangwa n'ibyo bihugu byose Uburusiya bukirwanaho ni gute umugambi batazabugeraho guca intege ukutuma Uburusiya bucika intege mu by'intambara ndetse no mu by'ubukungu nabo bazageraho nakuye ko iriya ntambara Uburusiya bwayiteguye ntibashobora utani ntishobora gutsinda Uburusiya n'abatariba ari abatariba Amerika yavuyeyo babaseka bari bazi imyaka 20 bahamaze ntabwo bari bazi ko abatariba bashobora kubahindukirana ariko barahindukiranye barakwita ibyo ni ibintu bisanzwe mu ntambara naguhaye urugero rwa Rekuwazati intambara yamaze imyaka 196 abariya ba Empire Romain irwanya abamizirima muri iriya myaka yose abamizirima bari yuruganiza Empire Ottoman irabakubita ku munota wa nyuma rero bariya abantu sinzi gituma batagira experience de guerre plus umuntu arumva ko ari yakire aradefenda civil biragoye kugira ngo umwekraze kandi noneho uzi ko ari puissance nucléaire ari puissance nucléaire izo buri imbunda Ukraine isaba hari imbunda badashobora kuyiha kubera iki bazi ko bibe mu imbunda bakarasa Moscow bazi ko bashiraho nabo uko ni puissance nucléaire bari imbere ya puissance nucléaire namakuru yarabivuze ngira ngo minsi ishize ariko hari ikintu ngiye ntibaza gutera umuntu inkunga ukamuha intwaro uzi neza ko igihugu barwana udashobora kugitsinda bibamariye iki none ya capitalisme nakubwiye bari abantu abanyamerika bazi ko atari bonyine barifite objectif zibiri baragera kwa Uburusiya barabona ko bitazashoboka barafeblisa Uburayi bugume sukuruni yabo kuko muri intambara abanyaburayi bazaperida byinshi bagume ari sukuruni y'abanyamerika Amerika naho idashobora gufata Uburusiya izafata Uburayi mu ntoki kandi nuko bizagenda ibyo nicyo ituma n'Ubwongereza bwagiye ku ruhande kuko kugira ngo Ubwongereza avuye muri Union Européenne ntabwo ari bwo bumvikanye na Amerika kandi na consequences batangiye kuzibona rero Uburusiya bwo barabona ko objectif yabo batazayigeraho kandi bari abantu urabizi iyo objectif zabo bashaka kugera kuri objectif zabo bakora n'ibintu bitakagombye gukorwa sinzi ko Taiwan ubundi barakikiye cyane bashaka ibe ije muri Conseil de sécurité ariko kuri Kissinger Richard Nixon babona yuko bakora uko bashoboye bakure Ubushinwa ntibukundane n'Uburusiya kuri Mao Kissinger ajyayo bumvikana ko Taiwan ari intara y'Ubushinwa bumvikana ko Taiwan itazajya muri Conseil de sécurité kugira ngo bagira amarasiyo meza diplomatique batinya yuko Uburusiya bwakundana n'Ubushinwa murabyumva rero bari aba capitaliste ikintu bashaka
bakuri ibiriya bintu bakubwira ngo demokarasi abamizirima abateroriste ibyo ntibasubira kubireba ngira ngo wari umusoro mishize ko Amerika yagiye kurekrita abo muri Leta Islamique bagafinansa ikintu nka Boko Haram cyane El Shabab ntimurabamenya bari abantu Dr. Shoka yuko iyi ntambara abantu bo muri Oxida bo muri OTAN bashaka kuzagira bakavuga bati intwaro twatanze igihe twaheye reka turekere nibyo bigiye bizakurikiraho n'igituma kubera iki se bazemera ntibazitanga hageze naho ambasaderi wo muri Ukraine atuka Ubudagi bitutse bibi cyane akavuga ati bashyize intwaro baduhaye ashushanya Escargot ashyiraho misile hejuru Escargot ukuntu igenda buhoro ati izo ntwaro baduhaye zirazanwa na Escargot zizagera muri Ukraine yari gushikaho Polonye inegosiya Ukraine kugira ngo tubahe izi ntwaro mu duhu ubutaka bwacu mwatwaye teritwari ya Polonye iri kuri Ukraine urumva batangiye kuba amakondisiyo kandi bazi ko ibyo bintu bidashoboka erega bari apoliticiens rimwe na rimwe muri politiki ntabwo hajya abanyabwenge uzacungure abanyabwenge ntibajya muri politiki abantu batuyobora abantu bayobora isi si abanyabwenge ntabwo bambwira ko makuru ari ubwenge mu Bufaransa aho turumuri d'accord rero biriya bintu bakora abapoliticiens ntuzabasaba ubwenge bwinshi ariko nayo mpamvu abaperezida bagira abajyanama babona uko bazi ko nabo bajya inama ntabwo ikute njyewe ntazi ubwenge sinjya kuzana abajya inama bandusha ubwenge none se abona umujyi inama wa makuru ufite PhD ko mu Bufaransa bahari uzacungure ntiyana gukundira kubera yamugira inama makuru atakurikiza erega makuru yibuke ko uri Burayi bamutoye kubera iki avuga ngo atoye kubera iki yatoye kubera ubu bari bahanganye ari Le Pen ari umugore kandi abafaransa bakunda umugore uyu munsi muri parlement afite 25%. Donc ni président utazayobora kuko hari hayobora parlement. Parlement ni gauche. Uvuze parlement kuri Macron mitani kwakora ni nsoma inkuru y'ikinyamakuru BBC ivuga yuko ubwiganze mu nteko ishinga amategeko President Macron yabutakaje cyane afite 25%. Ni gauche kandi yakutakaza no kubera iki bifite bibere ni intambara nta tegeka hari bidafite parlement ntutegeka muri president symbolique kuko hategeka parlement ibihugu byinshi by'Iburayi no muri Amerika niko bimeze ikintu cyose president atoye kigira agaciro ko inteko ishinga amategeko no hategeka parlement pouvoireza kuko nibo bategeka president ni executif hategeka parlement no kuvuga ko iyo parlement ni gutegeka Macron azategekwa na gauche yarwanije cyane kandi gauche wibuke gauche ni Burusiya bari abafaransa muri gauche bakundana n'Uburusiya cyane gusa muko bakundana na Amerika ko Amerika ni droite ntabwo ari gauche ni communisme ni nka socialisme yego tujye kuri icyo se ni ukeka cyangwa se ubona ari ihe mpamvu yaba yatumye President Emmanuel Macron atakaza adakomeza kugira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko nkuko byari bimeze ntabwo abafaransa benshi bakundira imyitwarire ya Macron yo gutumwa na Amerika ngira ngo urabyibuka de Gaulle ajya gukura OTAN muri France muri OTAN abafaransa bavuga dukeneye autonomie yacu dukeneye kuba autonome au point de vue sécuritaire au point de vue économique hanyuma wibuke bashaka kwereka Macron ko ajya inyuma ya Amerika kandi mubeshya itanamukunda ngira uribuka aka conflict habaye igihe babatwaraga isoko ryo muri Australia ry'amasubmarine ibyo byose ntabwo abafaransa babyibagirwa
nakubwiye ko no kugira ngo atorwe ari ukubera yiyamamaje ari kumwe na Le Pen nawe ntabwo yaratowe. Harimo abatangiye kuvuga abona twavuganye ejo bundi bata iyi myaka 5 ahubwo ntituzabona inashira batiikenkina ni ndende cyane ati imyaka 5 ni ndende cyane tegeko na umuntu n'amakuru biraganisha Ubufaransa hehe. Oya nta kibazo bari yani ampe démocrate bazamureka arangize manda ye ariko gusa ibyemezo bye ntibizapasa uko bishaka. Ibyana gutangaza aho bintu munota ku cyemezo cya makuru cyangwa cya parlement kuba perezida ntabwo abantu benshi bamenyereye cyane cyane twe turi muri Afurika kumva ko perezida aratowe mu gihe kimara gutorwa ishyaka rye riratakaje mu nteko ishinga amategeko. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, ibyo ni ibintu bisanzwe muri ba bihugu kandi parlement ifite agaciro cyane gusumba na perezida. Ariko urabona reka ngo uvuga ngo abatsinze ni abaza kwisonga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bufaransa. Nabo muri opposition niba Jean-Luc Mélenchon n'abandi ni ukuvuga ntibavuga rimwe n'ubutegetsi ariko bavuga rumwe n'abaturage benshi. Yego na Marine Le Pen ubwe ubushize yabonye imyanya 8 mu nteko ishinga amategeko ubwo yabonye 89. Marine Le Pen ntabwo ari no gutorwa yari gutorwa nayo makuru afite ubwoba ariko muri France bafite ukuntu sinzi wigeze kuvuga ati la politique ni ikintu gikomeye ntitwakigabana n'abagore. Nuko Marine Le Pen yarimo yigamba avuga ati igihe kirageze ngo nabone yuko Macron adashoboye kuyobora Ubufaransa. Ubwo no mu opposa we ni normal ariko mu by'ukuri Macron ntabwo abishoboye kabisa. Ibi bintu ndibaza nti uko yitwaye mu bihenda nk'ibya Covid nuko yitwaye mu ntambara yo muri Ukraine hari uruhare byaba byabigezemo kugira ngo Macron ishyaka rye ritakaze mu nteko ishinga amategeko. Si biriya gusa uribuka les gilets jaunes habaye ibintu byinshi economique mu France. Ibihe bya Covid byo ntiwabimurenganiza ko byari komeye ariko uko yitwaye hari ibyemezo yafashe abafaransa bagiye binubira cyane. Birya abanyaburayi bose barinubaga. C'est vrai que yagize n'amaperte menshi. Ndibuka umugabo hari inshuti yanjye yigeze kumbwira aranyandikira ambwira ati ngubu ati twebwe Covid yagabanutse cyane ati turapfusha abantu 500 ku munsi gusa. Kubera ko batazi ariko n'abantu n'ibihugu byinshi by'Iburayi bizi ko Afrika abantu bashize kubera Covid. Batazi amakuru yabo. Urani ko bari bateganije bari bazi ko Covid ari Asia na Afrika. Bari bateguye n'amabije yo kuduhamba. Bagira ibyago basanga iriya Covid ntiresista kuri klima yacu. Basanga na resistance y'imibiri yacu singi yabo isubira iwabo abari bimara. Rero kuri Macron iyi kenkina agiye gutwara azayitwara ari jene cyane kuko ntazaba afite amushyigikira azajya avuga wo kubyumva umubare w'abashobora kubyanga uba ari mwinshi azajya avuga wo kubyumva uretse ko bashobora no kugira inama akareka akavuga ibyo bashaka. Ngira ngo niba batamugira inama nawe ashobora kwibwira ko hari byinshi ibyazi neza ko batazashyigikira akirinda kwiruka bitangaza. Hanyuma tugana ku musozo w'iki kiganiro umuntu yavuga ngo iyi ntambara twatangiye tuvugaho iri muri Ukraine ibihugu byo mu Burayi no mu Amerika bagaragaza ko batifuza ko yarangira ariko kandi ibihugu by'i Burayi bimwe ntibishyire mu bikorwa bimwe mu bihano. Putin yise yuko ari ibihano by'ubusazi bitatekerejweho. Uko gutangira kugenda bimwe bikuramo byoroshya byemerera kugura peteroli na gaze mu Burusiya kugira ngo abaturage babyo batamererwa nabi ntishobora kuzatuma n'ibihano muri rusange birangira bikagumaho ku izina ariko byarataye agaciro. N'ubundi biriho ku izina. Iyo peteroli nakubwiye yuko iyo bagura peteroli hano cyangwa essence y'ahandi byari gufata nk'imyaka 10 kugira ngo binzira amagazodike bacupure bagire gute n'ibintu bisaba imyaka myinshi. Iyo peteroli bagura mu Burusiya ntibayigura kubera gukunda Abarusiya, ntibayihagaritse kubera kwanga Abarusiya, nuko bayikeneye. Gaze iri mu buzima bwabo de tous les jours, ntibashobora kwireka.
ntabwo bayiguraga batanga amafaranga menshi, ntabwo bayahaga abarusiya kubera kubakunda, nuko bakeneye ziriya produit. Rero ntibaziretse nibo babihannye kuko abaturage bo bapfa. Abaturage kandi bo ntibashobora kwemera gupfa kuko na mbere ntabwo zibona leta n'abaprive. Yes, ntabwo ari leta igura n'ubundi, ntabwo ari iriya gaze n'iya peteroli ntabwo ari leta izigura. Bishobora gutuma imibereho y'abanyaburayi igatuma ibihugu by'Uburayi bihatira cyangwa se bigira uruhare mu kugira ngo ibiganiro by'amahoro bibe, intambara ihoshe. Oya, bo icyo bazasuzugura, bizasa nkayo nta ntambara ntayiriho, bagume bagura peteroli, iby'intambara babyihorere n'akazi kayo. Ariko nza kuyigura mu maruble bazi ko bari kuzamura ubukungu bw'Uburusiya. None saze bagukura baroblige kubera ntabwo bazamura ubukungu bw'Uburusiya kubera kubakunda. None bakibagirwa yuko nabo batayigura aho yayigurisha ahandi. Nambere nicyo kimwe, ntabwo Uburusiya ari bwo buzahomba. Brazil and Chine bayigura mu Burusiya. Brazil ni igihugu cya gatanu ku isi mu nini, ngira ngo murabizi. Afite miliyoni z'kilometero kare. And ifite abaturage benshi ni ya kabiri ku isi. Miliyoni imwe na miliyoni magana ngahe. Ubushinwa ifite murabizi namwe. Rero na za Iran zose hari ibihugu byinshi hariya muri Asie, 75% de la population mondiale ihari. Ubwo se umva abanyaburayi ahubwo batekereje. Hari ukuntu bazi yuko aribo bari ku isi bonyine, aribo bazi ubwenge bonyine, aribo bafata icyemezo bonyine isi yose ikakurikira. Ibyo babyibagirwe byahindutse. Ntibirabavamo kuko mu mutwe warononekaye. Bibaje ngo baratwonona nabo barononekaye. Hari umugani w'igifaransa bigeze kuvuga, sinzi nawe umugani ariko ni imvugo ya ngira ngo ya Napoleon. Yavuze ngo vivre vaincu c'est mourir tous les jours. Oui, yarabivuze. Kubaho wumva ko watsinzwe ni ugupfa iminsi yose. So ngira ngo n'abafaransa cyangwa n'abandi bari mu Burayi babumva ko nyine kugaragaza yuko batsinzwe ari igisebo kuko bamenyereye kumva ko batsinda. Ariko ubu ngubu noneho circumstances ziriho zirayibereka. Nkuko nababwiye muzarebe, iyi ni hazaba changement, isi igiye guhindura, gufata tournado l'histoire itazibagira. Kandi kuri twebwe ni positif, kuri les puissances abantu bise hyper puissance ni negative. Ariko niko nta kintu kibaho iteneroma. Dr. Reka ngushimire kubwo kutubonera umwanya uyu munsi, ngushimire kubwo kwemera ko tuganira kuri iyi ngingo. Nanashimire kandi umuntu wese wafashe umwanya agatangira iki kiganiro, agatangira natwe tukaba dusoje ikiganiro. Ariko turabasabira bakomeze baduhe ibitekerezo kugira ngo ingingo nk'izi tujye turushaho kuzungurana ibitekerezo, turushaho kungurana ubumenyi, byatuma turushaho no kugira icyo twiyungura mu mibereho yacu ya buri munsi. Reka mwese mbifurize kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibyo mukora byose. Murakoze cyane.